Dobro večer, vi gledate Noćni žurnal, ja sam Zoran Mihajlović. Na početku pregled najvažnijih događaja dana. Premijer Srbije najavljuje rebalans budžeta za narednu nedelju. Dačić kaže, vladinim merama uštedećemo milijardu evra. Sud u Strasburu. Srbija rezervistima mora da plati 17 miliona evra za ratne dnevnice. Tužilaštvo. Žalba zbog oslobađajuće presude za pljačku veka. Prozvani umetnici zapanjeni tekstom pomoćnika ministra kulture. Treća žrtva virusa zapadnog Nila u Srbiji. U Americi je umrlo 87 ljudi. Zločin u Alpima i dalje misterija. Devojčica se 8 sati krila ispod leševa. Ujutro oblačno, popodne razvedravanje, temperatura do 28 stepeni. Premijer Srbije Ivica Dačić najavio je za sledeću sedmicu rebalans budžeta. Dačić kaže da će se vladinim merama uštedeti milijardu evra. Da li će Zlatni lav dobiti film koji se u Koreji ne preporučuje mlađima od 19 godina zbog izrazitih scena nasilja i seksa ili film za koji se veruje da govori o Ronu Hubardu, osnivaču sajentološke sekte? Više detalja za nekoliko trenutaka. Uoči večerašnje konvencije Američke demokratske stranke podsjetit ćemo se ukratko njenog istorijata, ali jezikom brojki. Prvu konvenciju demokrate održale su pre 180 godina, tek 43 godine posle prvih izbora na kojima je 1789. godine za američkog predsjednika izabran George Washington. Rusija je spremna da sarađuje sa bilo kojim predsjednikom kog izaberu Amerikanci, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin u prvom intervjuu posle inauguracije. Nezadovoljno zbog vladinih mera štednje, udruženje grčkih policajaca blokiralo je jedan od policijskih objekata u predgrađu Atine, sprečivši policijski autobus da napusti zgradu. Iako još nije zvanično, pretpostavlja se da će mere obuhvatati novo smanjenje beneficija i penzija za određene javne službe, uključujući i policiju. Nemačka kancelarka Angela Merkel i premijer Španije Mariano Rajoy obećali su posle sastanka u Madridu da će raditi na povratku izgubljenog poverenja u evro, ali se nisu dotakli teme sve intenzivnijih spekulacija da bi Španija uskoro mogla da zatraži pun paket pomoći. Bilans poginulih u udesu broda u blizini turske obale porastao je na 58. Oni su se udavili u brodolomu u blizini zapadne turske obale. Reč je mahom o imigrantima, uglavnom iz Iraka i Sirije. Papa Benedikt XVI je pozeleneo. 85-godišnjem poglavaru Rimokatoličke crkve uručen je njegov prvi električni automobil, specijalno izrađeni Renault. Ipak to nije novi papomobil jer će se papa elektroautom voziti samo u krugu svoje rezidencije, zato što nije bezbednosno opremljen neprobojnim staklima. Višestruko ubistvo britansko-iračke porodice u francuskim Alpima preživele su 8-godišnja Zaina i 4-godišnja Zehab. Ni posle više od 30 sati detalji tragedije nisu saopšteni. Poznato je samo da je jedna od preživelih devojčica provela 8 sati ispod 3 leša u kolima. Iako će u petak biti još svežije uz temperaturu do 28 stepeni, od vikenda ponovo lepše vreme. U petak svežiji vazduh iz centralne Evrope donosi nam još malo niže temperature. Ujutru se očekuje više oblaka, ali tokom dana sledi razvedravanje u svim predelima pa će biti dužih sunčanih intervala. Vetar umeren severozapadni i severni. Minimalne temperature od 10 do 16, a maksimalne od 24 do 28 stepeni. U Beogradu jutro oblačno, tokom dana sunčano. Biće malo svežije uz temperaturu do 24 stepena. Za vikend sunčano sa hladnim jutrima uz porast dnevnih temperatura. Iduće nedelje uglavnom sunčano i toplo oko 30 stepeni. Duvaće umeren i topao jugoistočni vetar. Bilo je ovo ujedno sve u Noćnom žurnalu. Sledeća informativna emisija ujutro tačno u 9. Do tada, prijatna noć.